Matata. Gahuru. Gute bana waje? Salama salama. Umeze gute se? Meze neza kabisa. Imisi myinshi. Yabana nta ibito. Umeze neza? Sha nta kibazo. Uruhara rwaraje. Uruhara ruzana n'amafaranga sha. Umusore afite ra? Waye kandi ntabwo ryuburiye umusatsi n'uturana n'ubwenge. Kasha. Ubu n'ubwenge bapfakiye. Uzikagira urwanga rwawe nk'ubw'intare. Sha reka yo ngiyo bwira. Amakuru se wamujyamo. Katuve muri ayo ngaro bana. Meze gute se? Meze neza. Washakaga rero? Ahubwo banza umbwira. Amakuru ya wa mutipe tujya dusangira. Bobo. Bobo? Umwana afite pinda ry'amafaranga asize ibintu. Nuko nyine mba ngenda nayo kwiyishyurira. Wayikize kandi? Ako wigisha. Ojombesha sha, ojombesha ngaho, ura wakanda usi. Dore kiremwa sha. Mbega ikinyabuzima we. Burya muri karitsiye cyo bakobwa ameze kuri. Uziko amatari bo kumanuka ba? Sha. Mata. Uriya mukobwa umbwiye ngo wamuvugisha akagukunda. Njyewe? Wowe wabumbeshya. Njyewe? Ntabyo washobora. Ariko uranyibagiwe. Uriya wowe wamushoboza iki? Nabarenze uriya. Sawa uri rudiha nta. Rachi Oreroteha. Ndarenze ariko se do. Reka nkwereke. Ubwenge ntabwo bujye buturana n'umusatsi sha. Urumva? Ubwango uriya ntabwo wamushobora mwana wanjye. Uriya ni mu rwego rwo hejuru, uriya ni babana bafite to. Umaze gusaza ndabyemeye. Urarangiye. Rero iyo tuganire utangiye kuganira ibyo batanga. Oya ntabwo ari byo kumva bikora mfasha. Umusaza se ni wowe ngino dupanga. Azi kwiyemera. Uri kunyiyemera ngo uriya mwana ngo ure ngo wagenda gukamwegera ukamuvugisha. Njyewe Matata. Kwanza na Bobo reka tuwe tumwihoreye. Hanyuma nyuma y'iminota 30 ni ndaho ngwaye igisubizo cyuriya mukobwa. Bantu baza kwirarira. Ntabyo nemeye. Akira. Nawe sha bananye ikesi ya mitsingi ndayikugurira. Izo Bobo yari kugura. Wowe uzigura. Ntabwo Bobo tukimurebe. Sawa reka ntegereze. Okay. Iminota 30. Sawa. We Gahuru. Ongeze iwawe se uri he ngo nkwereke za adire. Samba ndi mu gitabo ngenda nkasoma. We manuka wowe nta kibazo ngiye ngwino hano ku handi twari turi ubundi tugire gute. Nkwereke uko nkora umutunyereke ha hano. Wahendiye n'imyenda. Abasha. Do. Nawe ntiworoshye. Ubu nabaye impumyi. Ubusa niyo mitwe ugiye gukoresha se? Oya, ubu nabaye impumyi. Urumva? Ngiye kugendera umukobwa do. Ndamwinjirira ndani. Ewe, bitamwereka kuntu ntwika. Ibyo byashoboka ha? Urumva? Urambona? Amaso ngaya ariko nimeze ubuse ntari bunkuremo amadarubindi. Do. Ngiye Matata. Oya, genda. Umva ubwire. Genda nanjye ndacungira hafi. Ndaba ndahantu rwose nigobetse hano. Si hahandi. Genda kabisa. Ndagucunga nanjye ze kureba. Akira nkwereke. Gaho kwe. Yagiye. Sawa. Genda turebe. Reka da. Kigali babisaba tubuzi koko nibo pe. We. Bagura homye. Bakurikiye amabuni. We Gahuru.
Fashi telefone shayitandaburitse. Zana nisigarane. Genda bakuremo iryo jisho ryawe ngo ugiye gutereta. bitewe kurahanga. Ndabafunguza. Urafunguza? Ninde ukurangiye hasi? Ninde ukurangiye? Nahageze. Numva hari urugo ndavuga. Kanze gato manzeme n'imyanda ndaje tuvugane. Uracyakora iki hano? Naje gufunguza. Hano se ni kwa Yezu nyirimo? Ariko mubyeyi mwagira impuhwe. Genda va hano. Mwadufashije mubyeyi. Isi ni hano. Akirebe iki? Yo. Garuka ngufunguze. Natugende mu nzu. Tugende.
Mbese matatara iyo ni matata iri kumwe na gaje burasigaje yawe siko matata ashobora kumutuburira se ngende tanga mubwire ariko reka mubwire
Gaju uyu muntu muri kumwe muzi ntabwo muzi ni impumyi yari yaje gufunguza. afunguza iki Matata ni umwesikoro karitsiye yarayimaze yarayogoje irwo yose kuruka abantu noneho yaje kwesikora kama afite n'inkoni ngo ni impumyi. Uyu musore w'inzirakarengane uretse ko yabaye impumyi nyine uyu nguyu isa n'umwesikoro uyu nguyu. Umva Gaju ibyo kumbwira ni ukuri yigushuka ngo ni impumyi dore reba kata kanura neza urarakuna kanura uyu ni impumyi. Kumbe naguri garuka ibyo nashakaga nabibonye